In the middle of the 18th century, while shifting the capital from Udaipur to Old Agartala, Maharaja Krishna Manikya established the Chaturdash Devta temple at the then capital of Tripura. Later, the capital was again shifted to Agartala, but the temple remained 14 km away from the new capital. Every year in the Bengali month of Ashar, special puja takes place at the temple, which is known as Kharchi Puja. Idols of 14 gods, which are kept closed throughout the year, are taken out of cascades for week-long worshipping. Both the indigenous and non-tribal section of people participate in the festival with full devotion. Khatong Khazani Bishinti Tang Shala, West District IPFT, IWFT, Youth IPFT, Atisha, TPB, IMWU, Te TNN, Saktharmung by Mandate Udui Cobra Noklawo, Khlaijakha Phil Chitham, Tipraland Statehood, Demand de Panda, Panda Narwe, Okarangi Manzaka, IPFT ni Haste Asopang, Montri NC de Burma, Haste Tangpang Montri Member Kumar Jamatia. Manzaka Amsani MLA Direndra Deburma, the IPFT Bodoni Tangpang Yaksu Mongol Deburma, the Bolaram Deburma Akosong. 23 August TTA Rishini Shinmong Manmanis Hal, Oboni Logilogi as Halno Bishi Brum Brum no Tipraland Statehood Demand de Mongoi, Palayo IPFT, Bishi Brum Brum ne Haike, Taklebo Khatong Khazani Bishinte, Tangsala West District IPFT, IWFT, Youth IPFT, Atisha, TPP. IMWU te TNE ni Saktharmung bai mandai ni udai kopra rung noklawo Khlaijakha Philchitham Tipraland Statehood Demand de Panda Pandao narwe okrangni manjakha IPFT ni haste asukphang Montri NC Deburma haste tangphang Montri Member Kumar Jomatia manjakha amseni MLA Direndra Deburma te IPFT bodol ni tangphang Yaksu Mongol Deburma te Bolaram Deburma akosong Pandao kok sana thangai IPFT bodil haste tangphang Montri Member Kumar Jomatia Saka. Sing balai bin man manakha. Sait tahai Chini gari. Khlaijakha. Chini pray 70 জন hai Chini volunteers tin sabuda buri chala bujakha tongjakha hospital klaikha ben buri bidog yonglia sing hopung matulia pray 100 ta gari ting hair mak laika tin boron khona bagoi hopung sing philo tongkha asta bol mado Kantonpur hai, Korbuk hai, jaga jaga ceng, berno kari jaga lagi tak kau pemutokha. Apa orang ceng itu main tu. Tapi kebang macam cerai rok, 2019 ane kuai ni, asam baru ni cerai sikla kenai. Orang Statehood demand dia paling yang pro, lama go, gak ada serik tiga. Apa ceng itu lagi. Kamu macam sikla rok. Hado perbagai, Tipraland bagai, supaya kaya berhilang kah, tui kotok kah, apa jempok ya? Senggai punya सरकार फाइनली परेगो, एक बছর বেশি হচ্ছে, Chini মহারাজ বীরবিক্রম বার্থডে, seng ছুটির ঘোষণা খাইকা, seng सरकार ছুটি ঘোষণা খাইবেনি পরেগো. Semua orang berikan birthday, sempalanya sudah makan. Jadi cuma mai kalian hangkai, semua orang ni birthday pada paling kamu, semua itu teman, muda Maria. Outline airport, sensinam mereka, berikan airport, semua itu teman lagi ko. Tapi Bormora. Hadai korang itu undangga, hadai kotor. Apa deng kamu? Seng punya hina naya. Onek kau salai aibe tu kunu khai liya.
assembly thui tong hai tong kha jono bengai go yang te khaksa phaising pandao kok sana thangai IPFT ni haste asuk phang মন্ত্রী এনসি দেওরমা সাকা পাঁচমই আইন খাজাক্কা বিশেষ করে ত্রিপুরাও সপ্তম তফসিল বাই খাজাক ও তৃতীয় এডিসি দंमानि আপনাদের করা খাইयै সপ্তমনি জায়গাও ষষ্ঠ তফসিল সেনামই তেও বেশি করা খাইयै ট্রাইবেল এলাকা ন এডিসি এলাকা শক্তপোক্তভাবে সীমানাভাবেই আবো সংবিধান সিদ্ধ খাজাক্কা তাকলাইবাই 37টা বছর এবং जों IPFT 2009 মেশিনে এই ষষ্ঠ তফসিল এলাকা এডিসি এলাকা আবনো পৃথক পূর্ণ রাজ্য মাখাইনাই ও দাবিতেই লাগাতারভাবে जों थानाय 13 বছর आंदोलन खाई दङ आंदोलन त्रिपुरायाव सिबिया आंदोलन दिल्लीयाव खाइजागौ प्रति बছর दिल्ली अभियान त्रिपुरानि दाबिते प्रति बছর कतर कतर आंदोलन कর্মসূচি रास्ता रोको रेल रोको 10 दिन 12 दिन আইকাই চলেছে এই আন্দোলন ধারাবাহিকতা চলবনিয়াগুলো ত্রিপুরানে 19 দফা ট্রাইবেল জনগোষ্ঠী বড় ঐক্যবদ্ধভাবে উঙ্কা তেমন হুয়া আও ওরও ত্রিপুরাল্যান্ড নাঙ্গো ও এডিসি এলাকানো ত্রিপুরাল্যান্ড মাখাইনাই আবো জনগণ 90% জনগণ আবনো কঠিনাখা মানदैनि सिमी मलिनि ककथुम Chini Khorang